hari ikibazo Tshisekedi yamaze guhura nacyo akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri abo bantu Tshisekedi yabwiwe ko agomba kubata muri yombi harimo mama we, harimo abavandimwe be bane. Bati uheruka kuvugana na Perezida Paul Kagame ryari? Ati hashize igihe. Ese wizera Perezida Paul Kagame? Atoya, ngo icyizere kiva mu bikorwa, ngo ibyo ambwira n'ibyo akora ngo biratandukanye, ngo ntabyo akora, ngo yansezeranyije kenshi kuza kurekura abakoze kudeta mu gihugu cy'u Burundi. N'abarundi mu iyo kudeta ndayishimiye ahora avuga yagize urwitwazo, yabaye mu 2015. Muzagende munshakire mu 2015 Evariste Ndayishimiye yari afite uwuhe mwanya mu buyobozi? Yari ufite simbihakanye, ariko muzagende mu ndebera ari uwuhe mwanya. Ahubwo afite ipfunwe n'ubwoba byuko yagiye muri Kongo ntawe umutumyeyo, ahubwo agiye kwica abakongomani no kurwanya M23. ari abakongomani bari iwabo bari kurwanira ubutaka bwabo n'uburenganzira bwabo, barangiza bagatsinda. Afite ikibazo ko bazamuhindukirana, akongera akagira ikibazo cy'uko muri iyo mirwano hari aba FDLR bahungiye i Burundi kandi nawe arababitsa arabizi. Azi neza ko u Rwanda na M23 amakuru y'ubutasi arabereka ko FDLR ziri mu Burundi. Ati nta musirikare n'umwe w'u Burundi twari twacyura. Ko nta numwe muracyura se ko bivuga ko ngo hari abaguye yo muri Kongo. Ati amasasu arica. Muri make yari yemeye ko abasirikare b'u Burundi baguyeyo. Bagiye kurwanira iki? Abarundi ngira ngo bakumvise. Wemeye ko abaturage b'u Burundi baguye muri Kongo, wabohereje kurwanira iki? Ni iki cy'u Burundi kiri hari abagiye kurwanira? Ahubwo wewe wifatiye isoko ucuruza abaturage bawe, Tshisekedi aguha amadolari. Ubufaransa, Ubusuwisi n'abandi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ba M23. Bivuze ngo muri za deal, muri bya biganiro biri kubera i Doha, hari abantu byamaze kugaragara ko bazakorana na AFC M23 mu bice yamaze gufata inyuma y'ibiganiro bidasubirwaho. M23 irabyemera se ko abarundi bahaguma? Babaha amasaha 28. AFC M23 yemeranyijwe n'Ubufaransa ko 80% ya Coltan n'ubundi bwoko bumwe bw'amabuye y'agaciro ntari kwibuka izina azajya ngo aca mu Rwanda agakomeza mu Bufaransa. 20% bisigaye genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Saint Valentin. Reka mbasuze cyane nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, nkuko bimenyereye tugeze nanone mu mwanya mwiza w'ikiganiro. Ikiganiro cyo kuri uyu munsi nabateguriye, tukaba tugiye kuganira nanone tugaruka ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro cy'uyu munsi hari byinshi naguteguriye, nifuza ko untega amatwi tukabiganiraho, ariko hari nk'akantu ndifuza ko kari buze kugucika. Ako kantu ndifuza ko kari buze kugucika na akantu kamaze kujya hanze ariko katarasakara, kagaragaza uburyo hariya muri Goma ibintu bishobora kuzaba byitwaye. Aho kantu ndaza kukagarukaho mbabwira uburyo amahanga yigabangabanyije umutungo uzajya uva muri Goma. Tukiraho ngaho mbabwire ko byamaze gutangazwa ko 80% y'amabuye y'agaciro agomba kuva muri Goma azajya aca mu Rwanda akajya mu gihugu cy'Ubufaransa. 20% isigaye ku mabuye y'agaciro ava muri Goma agasaranganywa mu bindi bihugu nabyo bifatanya na AFC M23. Ako kanone kabacika ndaza nkabasobanuriraho neza nkinjiyemo. Ikindi turibuze kugaruka ku bijyanye n'ibyo Son Excellence Evariste Ndayishimiye Perezida w'u Burundi yarayatangaje aganira n'itangazamakuru, by'umwihariko bitangaza ku Rwanda anabitangaza kuri Perezida Paul Kagame. Abenshi nabonye bavuze ibintu byinshi, abandi batekereza ibindi, batuye umugabo bimeze bite, ntahinduka, ntibigenda bite. Nawe ari wowe waragize amahitamo nk'ayo Evariste Ndayishimiye Perezida w'u Burundi yagize yo kujya kwifatanya na Tshisekedi. Tshisekedi akaba yaratsinzwe kuriya, igihugu kikaba kigeze mu kangaratete kuriya, wari waragiye kumufasha. Sinumva nawe icyo watekereza.
abo wari waragiye kumufasha kurwanya bakamutsinda, kandi mukaba mugomba kuba abaturanyi biteka n'iteka. Ni ukuvuga ngo biriya byonyine mubona, mwihangane Evariste mu mubabarire, nawe ari wowe nta kindi wakora, nta kindi wavuga. Ese yabivuga mwumva atagiye kurira? Ese mubona iyo Ndayishimiye atekereje ukuntu yifatanyije na Tshisekedi bakanatsindwa, mubona atarira cyangwa mubona adashaka kurira? Ese yavuga mwumva atavuga nk'umuntu ufite intimba? Nta kindi yavuga rero, kuko arabizi neza ko kimwe mu bibazo bya mbere bikomeye hariya byatumye haba intambara ni FDLR, kandi arabizi ko FDLR yifatanyije nazo, yakoranye nazo, izindi zarahunze zihungira mu Burundi. Murumva se ubwo we abizi neza ko afite amahoro? Arabizi ko yikururiye urwishi, arabizi ko yahamagaye icyago iwe, niko kutagira umutuzo. Nta kindi yavuga kuri no guhuruza no gutabaza amahanga ati murarebe muramumburize, nibiba muzamenye ko nababwiye. Ariko arirengagiza ko ari we warushigishe, agomba no kurusoma. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, Martin Fayulu, Moise Katumbi, Joseph Kabila Kabange bamaze gutera utwatsi y'amasezerano Antoine Felix Tshisekedi ashaka gusinyana na Amerika. Bamaze gusora amatangazo bayahakana, bo ngo ntibabishaka, ntibashaka ko Tshisekedi agurisha Kongo ku cyamunara. Nuko bimeze. Nibyo bintu bitatu tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Murabimenyereye, ngewe ndi Robert Sympathique Iyandemye. Ndabashimira cyane uburyo mukomeje kugaragaza urukundo ku biganiro tubagezaho ku Rugendo Online TV. Ndabashishikariza gukomeza gukora like, comments na share ku biganiro byacu. Ni umusanzu ukomeye, ni inkunga ikomeye, ni mwebwe mudutera imbaraga zo gukomeza gukora, kandi nanone ni natwe bo gushima. Tudatinze rero, reka twinjire mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Ku mugoroba hatangiye kugenda hacicikana amagambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje aganira n'igitangazamakuru. Abazwa ibibazo byinshi bitandukanye, abazwa ku bijyanye n'u Rwanda na Kongo ndetse n'igihugu cye. Ariko ibintu yatangaje, ariko reka mbabwire, mukwiye kwibaza impamvu buri mezi abiri Perezida Ndayishimiye ajya mu bitangazamakuru kandi mpuzamahanga. Kandi ibyo bitangazamakuru mpuzamahanga mujye mureba izo coincidence, urwo ruhurirane abijyamo ari uko Tshisekedi nawe afite ukuntu ari hanze, bakamera nk'abafite ikintu kimwe bari guhurizaho. Bivuze ngo baba bateguye imigambi bafite bagashaka kuyisakariza mu itangazamakuru. Hari ahandi nagiye nkora ibiganiro nkabwira ntimuzajya mwumva Ndayishimiye avuze, mujye mumenya n'icyo Tshisekedi ari gutekereza. Nimuzajya mwumva Ndayishimiye avuze, mujye mumenya n'icyo Tshisekedi ari gutekereza. Evariste Ndayishimiye ati M23 ntibaho, saba Kongomani n'Abanyarwanda, ngo kandi bafite umugambi natwe wo kudutera. Ni naho ubwashize ubwo yaheruka kuvuga, yavuze ngo nibaca hariya ngo Abarundi bo bazaca mu Kirundo batera u Rwanda. Icyo cyavuyeho kirarangira, ntabwo u Rwanda rugeze rugira icyo bivuga cyangwa rubisubize, baramwihoreye. None we aravuga ko ngo abasize ngo bakoze kudeta mu Burundi mu 2015 ngo u Rwanda ruri kubategura ngo bazagende bakureho ubutegetsi mu Burundi. Yarangiza akabyitiranya ngo akanagaruka ngo u Rwanda ngo rutera inkunga ngo umutwe wa Red Tabara urwanya leta. U Rwanda ruri kuganira ngo n'abakoze kudeta rurabacumbikiye ngo bazajye gukora ubutegetsi mu Burundi. U Rwanda rutera inkunga Red Tabara. Ibi byose ni Ndayishimiye. Bati uheruka kuvugana na Perezida Paul Kagame ryari? Ati hashize igihe. Ese wizera Perezida Paul Kagame? Atoya, ngo icyizere kiva mu bikorwa. Ngo ibyo ambwira n'ibyo akora ngo biratandukanye, ngo ntabyo akora, ngo yansezeranyije kenshi kuza kurekura abakoze kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Nta Barundi mu iyo kudeta Ndayishimiye ahora avuga
yagize urwitwazo yabaye mu 2015. Muzagende munshakire mu 2015 Evariste Ndayishimiye yari afite uwuhe mwanya mu buyobozi, yari ufite simbihakanye, ariko muzagende mu ndebera ari uwuhe mwanya, kuko icyambere siwe watewe iyo kudeta, siwe wayitewe. Icya kabiri, abayikoze bari mu bihugu bitandukanye ku isi, hari bituranye n'u Burundi, hari n'ibidaturanye n'u Burundi. Mutazumva yikomakoma ngo bari mu Rwanda, bari mu Rwanda. N'abavuga bari mu Rwanda ntabahari, ahubwo bari no mu bindi bihugu bituranye n'u Burundi. Ibyo ndi gushaka kubivugira iki? Ndi gushaka kubivugira ko hari abari bahari u Rwanda rwanamuhaye. Muzashake amakuru meza kandi neza, munamenye neza ko ntabo u Rwanda rwahaye u Burundi. U Rwanda hari abo rwahaye u Burundi. Ahubwo dusubiye inyuma, u Burundi hari abantu u Rwanda rwasabye u Burundi bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Abo ngabo Ndayishimiye ntashaka kubyumva, ntashaka kubikozwa kuko nawe arimo. Kandi urwo rutonde rw'u Rwanda rushobora kuba rufite n'uburyo rwarukoze nimba rutaranashyikirijwe u Burundi. Ayo makuru arahari na Ndayishimiye arimo. Icyo nshaka kugarukaho ni urwo rwitwaza avuga rwa kudeta yo muri 2015. Ariko si cyo kibazo afite, kuko n'ikimenyimenyi kibereka ko atari cyo kibazo afite. Hari igihe ari perezida yari yarafunguye imipaka y'u Rwanda. Murabyumva? Hari igihe yafunguye imipaka y'u Rwanda kandi yari yabikoze kubera ko hari abo yari yahawe. Turi kumwe neza kuri aka kantu. Ni kuki se agiza n'urwo rwitwazo akaruzana kandi hari igihe higeze habaho ibiganiro akanafungura imipaka? Bivuze ngo hari uko byari byarangiye. Ahubwo afite ipfunwe n'ubwoba byuko yagiye muri Kongo ntawe umutumyeyo, ahubwo agiye kwica abakongomani no kurwanya M23. Ari abakongomani bari iwabo bari kurwanira ubutaka bwabo n'uburenganzira bwabo, barangiza bagatsinda. Afite ikibazo ko bazamuhindukirana, akongera akagira ikibazo cy'uko muri iyo mirwano hari aba FDLR bahungiye i Burundi kandi nawe arababitsa arabizi. Mu kubimenya gutyo rero azi neza ko u Rwanda na M23 amakuru y'ubutasi arabereka ko FDLR ziri mu Burundi. Akababona rero ko aho FDLR iri hose u Rwanda ruhahanga amaso. Nubwo bwoba afite, yahemukiye M23. M23 nayo iri kumuhiga, cyangwa se hari ibyo igomba kumubaza. Nibwo bwo bafite kandi bahana boda. Biriya byose arimo gukora rero ni ukugerageza gukomeza gutera ingabo mu bitugu leta ya Kongo kugira ngo barebe ko mu biganiro byazarangira byenda ijwi rya Ndayishimiye ryumvikanye ku rwego mpuzamahanga. Hakaba hari ukuntu ngo leta ya Kongo yasubizwa Nord Kivu na Sud Kivu kugira ngo Ndayishimiye nawe abashe kugira amahoro. Ntabwo mu byumva se ko mu gihe cyose Sud Kivu na Nord Kivu bitarasubira mu maboko ya Tshisekedi n'u Burundi buzaba bufite ibibazo. Nibwo bwoba rero Ndayishimiye afite. Ariya ni amagambo y'ubwoba, ariko akaba n'amagambo nyamara ashobora kuzamukururira umuriro. Hariya ari kwenyegeza umuriro agomba kuzota, yabyanga yabyemera. Barongera baramubaza bati, ko ingabo za SADC zavuye muri Kongo, mwebwe nk'abarundi mukaba mukiriyo muzavayo ryari? Ati twebwe ntabwo twagiye muri Kongo muri buriya butumwa bwo kugarura amahoro. Ati twebwe nta masezerano twifitaniye na Kongo, tuzava muri Kongo ari uko guverinoma ya Kongo Kinshasa itubwiye ngo nimuve hano, ari uko babonye ko kuba turiyo ntacyo bikibamariye nibwo tuzavayo. Muracyumva icyo kintu? Murumva igihe ingabo z'u Burundi zizavira muri Kongo? Nta mugayo. Ibyo yavuze nabyo ni urwitwazo. Mwaba muzi impamvu ari urwitwazo? Ni urwitwazo kubera yuko Kongo ibyo ntabwo izabimubwira, kuko ubu ngubu arindiye igihugu inyuma. Mu gihe cyose ingabo zabariya b'u Burundi ziri hariya muri Sud Kivu na Nord Kivu, mu gihe cyose zigihari, buriya u Burundi burindiye igihugu cyabwo inyuma. Kandi ubwo burenganzira babuhawe na Tshisekedi. Bivuze ngo bitewe n'imbaraga u Burundi bwari bwashyize mu gufasha Tshisekedi,
kandi bigashyira igihugu cy'u Burundi mu byago. Ni ukuvuga ngo ingabo z'u Burundi zivuye ku butaka bwa Kongo, u Burundi bwaba bugiye mu byago. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana nona kuba ingabo z'u Burundi zikiri ku butaka bwa Kongo niwo mutekano w'u Burundi, ndetse ubu nonaha niko gashimwe konyine Tshisekedi yahereza Ndayishimiye akaba aramufashije. Mwari mubizi kwemerera ingabo z'u Burundi kuguma hariya muri Sud Kivu nicyo kintu cyiza cyonyine Tshisekedi yabakoreye igihugu cy'u Burundi. Nta nubwo bari hari yereka kugira ngo bakomeze barwane na M23 cyangwa iki, oya bari hariya gusa mu rwego rwo kurinda igihugu cyabo, kuko baramutse badahari n'ibikorwa u Burundi bwakoze hariya cyaba ikibazo. Ikindi kandi byibura buriya biragaragaza ko hari na ka movement gakeya kajya hari hagati ya Kongo n'u Burundi biciye muri Uvira, kuko Uvira itarabatombe hari ukuntu bakirimo gukorana gake, ariko Uvira iramutse baye tombe u Burundi bwahita ko babuhejwe burundu kuri Kongo. Bivuze ngo imbaraga 60% zose z'u Burundi u Burundi bushatse bwazishyira hariya muri Kongo. Rero agashimwe Tshisekedi Ndayishimiye nuko yareka ingabo z'u Burundi zikaguma hariya, ariko aho ni ku ruhande rwa Tshisekedi. M23 irabyemera se ko abarundi bahaguma? Babaha amasaha 28. Ubwo hariya sinzi uko bigenda, aho ni ku ruhande rw'u Burundi. Ngewe rero ntabwo abantu bose bamaze kuvumbura Ndayishimiye, rwose bamaze kumuvumbura. Ejo bundi ababirigi baraza baramubwira bati wowe turaguha igikoresho rwose, genda uvuga ubugambo bwose ushaka, ugira ute. Biriya byose ni bya bindi Maxime Prévost yamubwiye ngo turashaka kubatereka ku meza y'abakomeye ku rwego rw'isi. None we abihereye mu magambo, nyamara yirengagiza ko kugira ngo wicare ku meza y'abakomeye ni ibikorwa n'iterambere uba uri gukorera igihugu cyawe. Rwose Ndayishimiye ntaho uhagaze, ibyo ubyihoreye baragushutse. Ikindi rero nshaka kugarukaho ku gihugu cy'u Burundi, ntabwo ari byiza ngo ibi bikorwa by'u Burundi by'ubushotoranyi, iyi ngiyi ni provocation u Burundi buba buri gukora. Ibi biba bifite icyo bihatse, ariko rwose ngewe hari igihe nigeze mvuga nti icyazampa Imana nzarinde nisazira ntumvishe perezida w'u Rwanda afashe ijambo akagira icyo asubiza Ndayishimiye. Ntabwo akwiye kumuhereza iyo credit. Oya. Rwose perezida Paul Kagame ntazigera afata credit ngayihereze Ndayishimiye ngo amuvugeho ngo Ndayishimiye ngo yavuze ibi ngo byagenze gutya ngo Ndayishimiye ngo yavuze ku Rwanda ngo yavuze kuri perezida Paul Kagame. Aya, ibyo bintu perezida Paul Kagame ntazigera bikora. Kuvuga kuri Ndayishimiye nose avugira ku kinyine, buriya bwoba budafite naho nicyo buturukaho. Rwose ntabwo u Rwanda ruzigera rutera u Burundi, kandi u Rwanda n'u Burundi nta kibazo bafitanye. Gusa Ndayishimiye ni ukomeje kuba ikibazo no kugaragara nk'ikibazo. Rwose Ndayishimiye wowe ngewe uko mbyumva cyangwa uko mbibona, Ndayishimiye yaramutse ari ikibazo cyakemuka abarundi bafite n'umutekano banameze neza. Rwose igihugu cy'u Burundi nigitekane, kandi bya Ndayishimiye bizashira, bizarangira. Nicyo navuga rero ko ku ruhande rw'u Rwanda n'u Burundi, u Burundi bukomeje gutangaza ibyo bushaka ku ruhande rw'u Rwanda, ariko mwese murabizi, ngira ngo abakunzi b'Urugendo Online TV murabizi by'u Burundi, murabizi bya Ndayishimiye, imivugire ye, imigirire ye, muri make muzi uruhande ahagazeho. Ni urwo nyine uruhande ahagazeho muraruzi, yemeye no gukorana na FDLR no gufata igisirikare cy'u Burundi akakivanga n'icya Kongo n'icya FDLR na Wazalendo, bose bakajya kurwanya M23 bikarangira bakubiswe. Noneho banamubajije ate se mwari mwigera mugabanya
umubare 10,000 mwohereje urenga muri Kongo, ati nta musirikare n'umwe w'u Burundi twari twacyura. Ko nta numwe muracyura se ko bivuga ko ngo hari abaguye yo muri Kongo, ati amasasu arica. Muri make yari yemeye ko abasirikare b'u Burundi baguyeyo. Bagiye kurwanira iki? Abarundi ngira ngo bakumvise. Wemeye ko abaturage b'u Burundi baguye muri Kongo, wabohereje kurwanira iki? Ni iki cy'u Burundi kiri hari abagiye kurwanira? Ahubwo wewe wifatiye isoko ucuruza abaturage bawe, Tshisekedi aguha amadolari. Nibyo nta na byinshi nanjye mfite byo kumuvugaho cyangwa se byo kugarukaho, ariko ngira ngo ya namakuru ahari akomeje kugenda asakara. Tuvuye kuri ibyo, reka nigarukire ku ngingo ya kabiri. Muri Kongo hari ahantu nabonye raporo igaragaza uburyo amahanga afatanyije na M23. Mu kiganiro giheruka nakoze, ngira ngo mwakire ibyo mwacyumvise, nari nababwiye ko Katari, Amerika, Ubufaransa, Togo, u Rwanda na Kongo ejo basohoye itangazo bahuriyeho. Ndababwira nti nimurebe Amerika, Ubufaransa n'Uburayi, Katari na Aziya, Fore Nyasimbe nk'umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo yagizwe intumwa ya Afrika yunze ubumwe. Afrika nayo yari ihagarariwe n'impande ebyiri eshatu zishyamiranye, M23, u Rwanda na Kongo. Ndababwira nti rero Ubufaransa bwari buhagarariye Uburayi, Katari ihagarariye Aziya, Amerika yihagarariye, Afrika nayo ihagarariwe n'abafitanye ibibazo. Bivuze ngo cya kibazo isi yose yakinjiyemo, none hari amakuru nasomye, muraza kugenda biraje bisakare, kandi yemejwe na Alliance Fleuve Congo, agaragaza bimwe mu byemezo noneho byagiye bifatwa muri ya nama iri guhuza M23 na leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa. Harimo ko AFC M23 yemeranyijwe n'Ubufaransa ko 80% ya Coltan n'ubundi bwoko bumwe bw'amabuye y'agaciro ntari kwibuka izina azajya ngo aca mu Rwanda agakomeza mu Bufaransa. 20% bisigaye bikajya muri Suisse, Pologne na Swede, niba ari na Swede sinibuka neza, ndetse akagira n'ikindi gice nacyo gihabwa u Rwanda. Noneho Amerika nayo ikabiri hariya nayo ikagira uko ibibonaho. Ibi rero birambwira iki? Birambwira ko muri bya biganiro by'Doha muri Katari, muri abantu bose bagiye kuganira n'abafatanyabikorwa, burango AFC M23 ikintu nanjye namenye nuko ifite abafatanyabikorwa ku rwego mpuzamahanga. Barimo nyine Ubufaransa, Pologne, Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi ndiriwe ndondora. None igitangaje hubwo mu bijyanye n'umutungo kamere wa hariya muri Nord na Sud Kivu, nta naho bigaragara ko Kongo izafatana 1%. Ibyo ni byagiye hanze. Cyane cyane byatangajwe n'umunyamakuru w'umukongomani uzwi cyane witwa Kalonji wa Mulumba. Nanamubabwire noneho, we niyo raporo arayifite. Yari kuvuga ati se ngo burya mwari muzi ngo Tshisekedi ngo ne wagurishije igihugu wapi? Ati Ubufaransa mwari muzi ko bubiri inyuma ku buryo bwe, ngo ahubwo Amerika ikidufashije nuko twereka n'abandi babiri inyuma. Ngo noneho ngo nimwumve ko 80% mu y'agaciro azajya ava muri Goma ndetse no mu murwa mukuru wa Goma hariya 80% azajya ajya mu Bufaransa. Arangije uwo munyamakuru mukongomani Kalonji wa Mulumba aranavuga ngo erega nimwibuke raporo yakozwe na Ronnie Jackson, Dr. Ronnie Jackson wari woherejwe na Donald Trump
ukuriye n'ubutasi. Mu makuru yatanze yavuze ko hari ikigo cyo mu Busuwisi gicukura amabuye y'agaciro muri Kongo cyashoye miliyari 18 z'amadolari kugira ngo gitangire uwo mushinga, ariko ngo kubera ruswa iba muri Kongo ngo cyahawe kwishyura umusoro wa miliyari 80. Ati ni mu byo bintu. None uwo Kalonji we yabigarutse avuga ngo Abasuwisi nabo bazajya babona ku mabuye y'agaciro aturuka muri Goma. Ngo murumva ukuntu batuzengurutse, ngo ese ngo kumbi ubwo ngo Ubufaransa, Ubusuwisi n'abandi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ba M23. Bivuze ngo muri za deal, muri bya biganiro biri kubera Doha, hari abantu byamaze kugaragara ko bazakorana na AFC M23 mu bice yamaze gufata inyuma y'ibiganiro bidasubirwaho. Aya ni amakuru mashya mbahaye n'ahangaha mugiye kubimva bwa mbere, ubwo muraza kugenda mubyumva munabibona n'ahandi, ariko mu biganiro bikurikiyeho none ndabazanira mfite n'impapuro muri kugira ngo biroroshye. Byakomeye ndetse cyane, kuko abakongomani batangiye kutabyo, ntacyo turi bubihindureho, ntacyo turi bubikureho, nuko bimeze. Bikimeze bityo rero, Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi wa Mulumba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agomba kubonana n'abayobozi bakuru ba Amerika, n'ibinashoboka aranahura na Perezida Donald Trump. Ejo ku itariki 2, ejo hazaza ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu, nibwo hazasohoka imyanzuro none yasinyweho n'impande zombi, u Rwanda na Kongo. Tshisekedi yagiye gufata briefing muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'ijambo agomba kuzageza ku bakongomani nyuma y'uko iyo myanzuro isohotse. Ariko hari ikibazo Tshisekedi yamaze guhura nacyo akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamusabye ko hari ibintu bigomba guhita bicika birimo ruswa. Bamusaba ko kugira ngo abashe guca ruswa muri Kongo, hari amazina bagiye kumuha, abo bantu bagatabwa muri yombi bakabona kwizera ubutegetsi bwe. Muzi gitangaje, muri abo bantu Tshisekedi yabwiwe ko agomba kubata muri yombi harimo mama we, harimo abavandimwe be 4, harimo Vitali Kamere n'abandi ndiriwe ndondora amazina. Ese harimo n'umugore we Nyakeru Denise. Ngo abo bantu barashinjwa ruswa iteye ubwoba. Amerika yamusabye kugira icyo bakora akabata muri yombi. Menya ari nawo umutego wa nyuma bamuteze. Arabikora guta abavandimwe be muri yombi, kuko abo bavandimwe barazira ko nibo bari hejuru mu myanya ikomeye mu gihugu mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Barabashinja rero ruswa, nkuko n'umuryango wa Tshisekedi ubwawo nawo uyishinjwa. Noneho na mama we Marita agashinjwa ibijyanye no kuba ari muri ibyo bintu ndetse no kubiba amacakubiri mu bakongomani. Ngira ngo murabyibuka ibintu yabwiye umwana we. Ibyo reka tubitegereze tunabitegererezanye n'imyanzuro izava mu nama y'ejo no mu gusinya amasezerano bizabejo. Icya gatatu nababwiye turi buganireho, yari nacyo cyanyuma, n'ukuntu Martin Fayulu ni nawe buriya wari watsinze amatora muri 2019. Ari amatora ya 2018 2019 ashyize Tshisekedi ku butegetsi. Ni Martin Fayulu wari wayatsinze, aragambanirwa ntibamuha ubutegetsi. None Martin Fayulu, Joseph Kabila, Moise Katumbi bamaze gusohora ibaruwa bamaganira kure icyemezo cya Tshisekedi cyo kugirana deal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biraza kugenda gute? Biragenda bite nimba Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi ndetse nibane n'undi mugabo umwe ari kwibuka izina, nimba bamaze gutangira gusohora impapuro za magana
kiriya cyemezo cya Tshisekedi cyiswe kugurisha Kongo kuri Amerika. Hari umuntu nabonye wakoze ubusesenguzi ageza ku kuba ngo ibintu byose Amerika izashora muri Kongo ngo bishobora kuzagira agaciro ka miliyari 500 z'amadolari ya Amerika. Ariko bo ngo bakazacukura amabuye y'agaciro ya Kongo afite agaciro ka trillion ibihumbi 24 z'amadolari ya Amerika. Aravuga ngo jamais jamais mugani wa Tshisekedi ntibibaho ko abantu bashora miliyari 500 bakazasarura ubukungu bwa triyoni ibihumbi 24. Namwe ni mu byumve ngo ariko ngo kuri Tshisekedi we ku giti cye we yabyungukiramo nkawe ku giti cye, ariko leta yose ya Kongo yahomba ngo kandi ni umuntu uzarangiza manda yiwe akigendera. Ati ibyo rero ntibibaho. Ubu rero gahunda yabayeho, bayamanitse bati Tshisekedi agomba kwegura. Ibyo ni biri kuvugwa n'abakongomani, ni ibivugwa kandi n'abakongomani. Ariko bari abagabo batatu barakomeye: Kabila, Moise Katumbi na Martin Fayulu. Ni abagabo bakomeye kandi inyuma yabo igaho ikareba uburyo yakwambura ubudahangarwa Joseph Kabila Kabange nk'umuntu wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuye ku butegetsi itegeko nshinga rimwemerera kuba senateri avi, kuba umusenateri ubuzima bwe bwose. Noneho rero ngo sena ya Kongo niyicare hasi, babisabye barebe uburyo bakwambura Joseph Kabila ubudahangarwa. Nibamara kumwambura ubudahangarwa bigende bite? Nibamara kumwambura ubudahangarwa babashe kumukurikirana mu nkiko, Ubwo urumva noneho bari baratangiye kureba uko bamukurikirana ataranijandika mu bijyanye no kwamagana gahunda za Tshisekedi. None nabyo arabitangiye, biraza kurangira bite rero? Muri rusange reka turebe imbaraga za Martin Fayulu, Kabila na mugenzi wabo Moise Katumbi, turebe ko hari icyo bahindura, kuko abakongomani bamaze kurakara, ntibari kwishimira amasezerano, ntibanifuza ko Tshisekedi yasinya. Ariko kubera ko byose atari kubyikoresha ari kubikoreshwa, yamaze guhamagazwa, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi yamaze kubona ko nta cyarengera agomba kubisinya cyangwa agapfa. Rero reka dutegereze turebe bizasohoka ejo. Ibi ngibi byose biraza mu gihe Corneille Nangaa yavuze ko ebana ibyo byose batabikozwa, ikiriho uko Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi. Reka turebe ko kuva Corneille Nangaa nawe ariko abyumva. Reka turebe ko FCM23 ishobora kwifatanya n'abari abandi mu mugambi wo gukuraho Tshisekedi, kuko ni ibintu bahuriyeho. Naho rero ngiye nasoreza ikiganiro cy'uyu munsi. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi b'Urugendo Online TV. Ibiganiro byacu nakagaruka hari n'ibindi tugiye kubategurira biragenda bageraho mu masaha ari imbere. Mbashimira ko muri gukora like, comments na share ku biganiro byacu. Ndabakunda cyane. Nari Robert Sympathique Iyandemye. Asante sana.